wathi zake yehle mthini kwabantu abaphakamela abanye abantu ngenxa yezinto abanazo kwaso futhi umana kwelanga sakhuluma kodwa abantu abayale ntaba bajikelezele abantu bakhe bonani uthando olungaka alanzileyo yehova uThixo eloba kusibizwe ngoba thina singabantwana bakaThixo. Hayi-ke uDavide lo uyothathwa endle njengoba besithuma xa uJese xhegozi lam bekusemsithweni wathunywa apha unyana kamamwana ogama lunguSamuweli. Sithi sibhala xa efika kule ndlu kaJese wafika bephelelwa nyana abakhulu bakaDavide ngenxa yoba apha bekufunwa ukumkani kodwa into emohlulayo uSamuweli khange ahletyelwe nguMoya Oyingcwele. Wabona ngokwenkangeleko kwabantu abakwazi ufaneleka tata ufamsinya kanti uMoya Oyingcwele awukho phakathi kwabo.